bersyukur nak Islam jong unausan hima. Hadian kajing bamyo ya kajubab kabala palat shisnem minta halor kajing dawa ban pinchna pinbha bad ban ai kajing don kam jong ka primary health center ha pedeng shakhap hajaran bad hadauki lembat ya ka state dispensary hapadu badru ban shna pinbha ya ka community health center nong talang kala penlong ya ka Nyotrap Youth Council War Jantia Circle bakan let budin ya kini kimat jing dawa KHYC kalabu ya kani kajing dawa kajing tho min house nem baladep kata house nem arhajar apusau ha ka director of health service but hadu menta kempat shim layo jing TPA kumta na kalyang kaseng ha ka shitrik unai lur arhaja apusan kalalit banik ndu shisendan ya ka DHS ha ka kamra trikam ka jongka kabadan halat nkra Habakran jekila pathai kubor u president ka HYC War Jantia Circle usamla yodahun ki shilla uloong baki dap da kajing skaulingo ba kajing tho ka baladep banbu ha ka director barim house nem baladep kamshim la poi shakakti ka director ka bawan banshim ti thmai nalor kata uloong ba ha kajing yakren bat ka DHS kalakular banshim khya bat ka pentip baki don ki benta kibakin sale kham koloi bat kidan pat kibakin dang hap ban apshwa si wajin dia sakit pok jalan dengan presiden ya layu ban wan ikendu badi DHS direktor apa je kan dengan departmen boleh kota insyaallah tegai jingwan ni juni kalong ban yuan full up ya ki issues bani la wan bu jihad Malaysia kau benai banyo antrik aja absah Kajing wan junyi tak si banyu yo ban keren ya thiri ki hadu kanu kata kajing proses kita ki kimat ji dua junyi kaseng ki bani labu hagi ni gi snem baladep te kowe ko long ko basosi long ba ini di direktor penasuan temai impat atib ha dia kani competition ko bani labu Malaysia te nilai keren ni badi be ila don ki point sebagai la take up nak liang ji ila awan juri bila ka jong ikmat stay te hajin shani ong balai pislam ban ai ni kata ka jubab mo haba ni lasir ni lai kindo ba director ki ong kin ai jubab ni step by step ya kini ki points ki bani la mention shi re kane ka jing thok ka bani ha director ka shempoi support ka shaki file jong ki bade ban page te ni ong to kam lele ya kata katu adu legend tap system ni la ya sha kata re increment scam ba kini ki mat ji dua ni tolong ba sesok kajing ya keren junyi meneru kita pergi dan doktor lagi sashim ke kimat ban kin sai jito ini ini kita yo bansawan ban kiong ru ini bagi dan ki points ki kimat jidua jong pi keseng ki banila ban ki bani balong fulfilling mah balong ano ki bagi nila ban pedurlong don ki bani mla te ni la keren sai ba di director ba ini ban misikia mar dan page kini kejuan sini kalau ban renovation but upgradation ya kini primary health center mo adu ke penishkap ke dauki state ke pedu dispensary bat kenong telang CC adu senam ajar arplai root openai Oktober Spotrik ni wani kundu iai minister concern root di Madam Amperin lalu untuk kopor ila gelar ini ban mandon kata ka joint inspection mo nak liang ji re lagi tahu bom lagi atu bukor bagi adin katu gane benai lai kontes no itu election MP tadi nak liang ji keseng pat ni kuak ban pa ka message syai madam nak liang ji koseng nyimdong kamsyu ba pinwan kata ka joint inspection nak liang jongpi ndai ni kuak pin long no ya kita kimat ji dua ji koseng namar ka ji dong kam jongki hostal tik pa ada taji kimla syu ban api ne mar kini ki isu penjiwan ki kilong jinwin ki badong kambe akman dang pun syu ki jinik jinak ki bang import mention hang ni te nak liang ji kaseng ban kia ye director me bani shipkia ki ong don ki isu semua ki banila apa berlong don ki bani ong la ndre maka pa kadang suwan temai kelak kadang syu tip tang ya kata kasus tip malu malai ki hospital belado na puasa solution no ko mengajaran nang talang ni sikap padoki kelati ndre kan ko file ke banyi la submit last year hai ti doktor Bashwa Hashwa ju i ndre kampad ju kata jubab ndre mene patantani la ya keren bi ti ong whatsapp e kata nomor kan ka sti ba pi kampoi aka
lagi officer ban pek ndre kila yo pada kota da gawe ndre ni ong kam le ke kumbang pi compare ya kata ndre ai begini ki jingtho jing gini ki mat jing dua kilong ki ba mentoy yo pai ba ni am kuat ba borok kini jing dua jing ki de palong kilong ki ba job kilong ki ba kilong nomor kini kumbang pi ki de ki jidwin isu ki berong kam ya hakmat pada sarkar kamla benset ob ikini ikini ki mat ki jing dua jong pai ba ke ipat ni community ya sarkar atau yin community man ko pori ki beri ki limi sempo ki private hospital ki private ki la ban ki pimpiang maksud tu ki private ki kuat ban pengkiu yang ka hospital jong ki te boleh pat ki government ki mla kanai ru kade gawe ki jing ki liap sarkar boleh ki we ki la boleh pi kat ke government mla ma sanction ki ni ban kia ya government ba kade ban penbiang ya kita ki jidong kam jong ki hospital ki badang pot tanang kedong ko mono telah sisi lalu ba upgrade de ka hadum ta tang we specialist doktor padon atau kam de ga jingleran ni yak sarkar kakum ke jingir sa ni lawan ni la sedang man ko ni ki perlok kum hasora kum hapursla bat ki we jeka kita ji tanjis jantia ban riboy don ki specialist ki don specialist ke pe ki khamat ki skor jong ni par hadum tanya pan yo ka sarkar ke pat ka ban le ya kini ki jodong kam jong ki brio dadak soka kadang kuat si kuat bagi brio bikin om sim dua show syaki hospital ki jong di government kadi ban bakli maka matang tengki brio ji mata ki le syaki start oi ki doktor ki ladam ki doktor hadu kan ki la ban ai kata ka service apa ki jong kam kergum ngane ga juk tamani nimdon tebat ni community ba kene ga jing keren ji kan poi sudah ka start sama di ban proses bubut ya kita ke jingkula ke banyila kerana duk hajar pula kena bau pai bau yo jingkula kemarin ni pai bau jit ya pi bakin yo ya kata roy ke sim om bak jit tang mesin kular ke banyila yo kata ka petition lagi jangki kedun bak repair banyila kemen bersyukur beka file banyi kuat ru bak file bak long proses bakan nyat syakmat kenang ba ki pai bau kin yo jim toy pagi ni ki hospital ke basakar bakal amang bakal abu hai kentot bakal repair bikin yo kata servis lembah kita ke doktor lembah ki kata servis ke bak sokar ke belabu mentar kidang ka building rang de building ke barim ke badon tang san teligi kamera kolong kamnya pa ag bagi pedokam te bat ke baaro kidang shortage pelat yang tiki staff mo minta kidang don tang kendai ngot satu kopot te iwe doktor iwe pharmacy LDA lah bat laingut IMM bat ke 3 grade laingut grade 4 te hadu mentaru ka dispensary hadu mentai ki padle kata ka repair neurosion hadu kendai snap te ya ka prinskap ru kaju hi kalong ban kinsina thamai ka building namar ha prinskap ta shop slap mulu mala ta shop slap ki pot slap ko stage ta jadi doktor bapli kila jenjar mar kitunum kila petliu aduk tentem bagi hab yang lagi dapur pat kita ki body tang bikin yo ban semua di kita ki patient joki adu kata kecil baik untuk kita sacrifice bagi dan ayo kata jing cerai yang kita ki beba joni te bat ka minister adu mentar ke ambulans adu mentar ke susah korang baik untuk kipsem yo syuk program nomor kelari bulan te ya kan telang isi ru kladon ki point sadu jadi kendai tadi kimat ni lah keren kimat di badong kam ya kapus hemobatik mo marandu mentanya patio kapus doktor hemobatik di doktor yang ne ini dalanya lah yo ada sanction pus ringi sayo ban posting no itai doktor te ni lah keren ki x-ray ya ka scanning ya kan ke rainwater harvesting mo dan ke hospital gym stay kon telang dulu ya apor telang stay ka kam guna ko umur market hospital bandron de masuk ndai doktor hatu keluar ila ai ni ne cito padila konsol cinta ni yo ada kan harus kan rainwater harvesting system kan suge bar forma slab in lum tilang ni bom de kampat agi keluar ke batu dongkan zero kaju ni tapi zero kita ladai ban tolong dibledet mo condition jangga
jongga building jongki itu kepada cuma yang patient bagi staff ya kan hero nilai jiko syai director last year but syai madam amperin saya macam play elastik bro di before petition elastik but tidur kidar panila tak banjil abu ada Afrika kemamerdam ji itu gikuar but kermen scam tak ada bang orang nadu men haji syai la de dan ke joint inspection but minister concern dengan kalian ji kaseng kam Ganesh kemanin la syu ban up ya kata ka inspection rin ko ban pagulong no ay taki imat ji dua jong seng naman minister concern shakiwe kiwe konsi mo i kasmat ban le joint inspection rin ke jong ni la kalian jong ni isai call mo isai follow up ini issue lanu din jo andre kampat kamsha syu ndani ipat kalong ipai pak kita koordinat nakapor ban ka government kala sing stick man yang lagi kesen bagi government ko kam kuat bagi beriu kin nongdong bikin wan untuk sesor ka blok kali ka peninjar haduk ya kayok kuat jong beriu ni jindal abiang gini ki facilities hakipok hostel gini nongdong ndong kam shoot banding wan sana lese ki blak don sana baik kila biang ki hostel kila jam kita kam shoot ban sina kita ki infrastructure better kila don ki private hospital nanti ki joni bapli seteng senyam pinonya be sudah selo kam dai ke basar biki kat pi kum ka padu state dispensary kum ka peneskap kim don ke ambulan tengkang ki hab kit do wada ki kali pulit don ki jajai case nantero ki pulit bapli ki hab pensa daga ki hab kit daga gypsy jong ki bagi lipu education umur hadu kata ka case ka involve kami hakati ka cekaji ka bat kenyipan kia alor kaniro bakin state kalau gini jingdu waji kenang bagi jingtoy kelong hinyong